Tak usah wedot. Bon, nomor telok wat ta'afu. Napa at-ta'afu ni kah? Saya rasa salah situ ngapatangnya porah. Mun si bini sesana tikkel coba sebut dalam kepikiran. Cak dengan maki dalam apa kun binin sampian. Nggih. Mun selake sekelero padi si bini tak usah apa teko. Pokoknya itu rak neking awas kulekku tak usah ngakui awas kulekku beni tetangga binin aja. Kan beda terus kadang salah king sing awas kulekku. Ini berarti kan beni lagi bini mun sini. Mun pakai ngakui awas ki dendam mereka. Mun selake salah bis bini king manter ya. Manter kedi parlu. Derem sampean pan selake bekel sampean king sing kedi parlu. Sesosa mun selake tak perlu ka sampean. Mun pas selake perlu kata tangga de emak sampean. Maka kebele ka selake kak. Pok ongkor lah kasokan perlu je na apa boy kak. De iya yuk. Kuda sering beda apa eman gak diman. Reng lake ni karo situng. Mun beda Roma cek palapar. Cek pas sampai lapar reng lake. Reng lake ni kemun Roma lapar. Dia pak keluar jore seharian bu. Tangki kak. Keng mun Roma pa kenyang biimpian. Tinggal makela kok gerang benar sek cekung. Keng mun pa kenyang. Luar make yang kai tak kira nda. Cek lah kenyang. Makanya saya nggak matoro. Reng lake ni mun beda compok. Cek pas sampai minta. Angka aki bu. Nah, iya le, angka aki. Ambui sampo lesoh, ngantuk, ambui. Pokoknya pada selake. Kau boleh biar, kau tidur nggak? Apa jangan nyedok tibi. Nah, nomor situ kenapa kibur le? Hilang lah. Kenapa? Ta'aruf. Nomor 2. Ta'awun. Mungkin saya jawab lagi nak. Nomor situng. Kenapa? Tarbilu. Oh ta'aruf. Nomor 2. Tak tawon. Oh ta'awun. Nomor 3. Cak cengeng jawab. Arah, macam menangis sampean. Nama nomor 3? Apa? Apa? Tak apa. Ya tak apal aja. Nomor situng. Ta'aruf. Napa suka ta'aruf kudu ngerti karakter abang sebong. Papaham, selake papaham karakter si bini kudu papaham karakter selake. Nomor 2, at-ta'awun, patang nolongin mun si bini atana, dikel nolongi rakora ke dapur. Mun selake serepot nyuci sepeda si bini entar bunga mun senik-kenik. Nomor 3, at-ta'afu. Napa ta'afu ni kapatangnya porah, salah kelupai salah. Cok pokok sengak ya menter gula kujak senika. Pokok at-ta'afu, saya rasa salah sepora. Ya tak sepora ada remaja, tak sepora pakun binin sambian, tak sepora pakun lagi na sambian. Maka tidak boleh ketika salah sepora cung lekeen dedero. Nomor 4 terakhir nikah at-tasobur, cung sabaran, cung je kajeun. Nggih. Sambian bode tak cocok dari rajin. Kita kalau sabar je kaje benar memang kan. Cek lakar manusia ni kalau bode cocok bode tak cocok. Sebaliknya selake bode tinggal selok cocok bode kan tak cocok. Kita kalau sabar, ini benar mah. Ada boleh jadi. Mun 4 ni kayak kandi bi sampian. Nomor situng at-ta'aruf, at-ta'awun, at-ta'afu, wat-tasabur. Insyaallah bakal titik keluarga sesae, titik keluarga sebunga, titik keluarga sejemper, titik keluarga sesakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma. At-tasabur tidak boleh at-tasabur. Cungjak kajeun ketika beris tak cocok ampun pas sabar ya bener ajak lah kada ring cocok sebab deking cocok kaki. Engki dah bangki. Abo tak bisa ada ring lagi bini tak atokar bu. Ada saya tak atokar gabi ki aya atokar ben nyai. Habib atokar ben Syarifah keng cuman beda. Nah, Habib mun atokar ben Syarifah, kiai mun atokar ben nyai, ni kamun atokar iluar pamari ke dalam Roma. Ring cuko ni kamun atokar Roma apa hacer ring katanian. Pada yang sampai telak. Campur ngucap anda iya bu. Dalam Islam ni kebeda cara para rabu. Jadi ketika beda tak saya. Paku ada bunah Allah dalam Al-Quran.
wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Mun sampian deng lake mulai ko beter si bini macam ala beunah, macam beda tengka tak cocok ke. Epakwa bi Allah, ero telak punten. Nomor situng epakon fa'idhuhunna beli bener kiba ka dalam Roma cek belinya benyang goreng. Karena mundeng bini belinya benyang goreng ni kasalata atoro ika beci ceremet apa napa. Orang muni belinya benyang goreng ni ka beni abdi nasihat king epato dosa aslin. Orang yang berbisik kepadamu dia sebenarnya ingin menasihatimu, dan orang yang berbicara kepadamu di hadapan orang banyak dia bukan ingin memberitahumu tetapi ingin mempermalukanmu. Tetimun abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardh مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. صدق الله العظيم. أما بعد، علماؤنا الأعزاء ومشايخنا الأجلاء, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, utama epon Habibana wa Sayyidana Hadratal Habib Abdul Qadir Al-Khairid, ajunan Kiai Haji Ruslan, ajunan Kiai Ahmad Sakib, ajunan Kiai Ahmad Badri, ben seteja para kiai, seteja para guru sehadir. Nyuun saporah tak bisa nyebut tung situng karena ten kula tak oning da asmaipon. Namun meskipun beten kaula tak nyebut secara rinci, sedikit pun tak ngurangi takzim dan hormat dek sateja seampun alengki. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, utamanya Kepala Desa Duko Kigak Dinto Bapak Munif Saj MPDI, ben sateja aparatur tisa epon, baik di tingkat caleg atau apel sehadir tanpa terkecuali. Sahibud dakwah, sahibul farah was surur, Bapak Bambang Subagio sareng Ibu Mumniyah, sekesempatan mangken abadaaki walimatul arus antara Ustadz Muhib kalaben raji tercintai pon Ustadz Mala. Ben sateja para Rabu juga tak galep ajunan Kiai Mujahid selaku pengundang. Ben sateja para Rabu hadirin hadirat muslimin ben ibu-ibu muslimat, dek kasateja ajunan beten kaula amul jaaki, ben beten kaula yakin ajunan sateja imul jaaki Allah. Alhamdulillah kaula ben ajunan sareng Allah kesempatan samangken takdir ben kasokani alengki apolong asareng dalam keadaan sehat. Lebih-lebih apolong kau leben ajunan saat semangkin ala kotoan. Semoga kau leben ajunan tak cuma epapolong etunya, tapi kau leben ajunan epapolong sampai ke akhirat. Semoga sateja sehadir epateti ahli swarga. Amin Allahumma. Salawat ben salam
ngereng atoraki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi kalaban solawat ben salam kak dinto samu keetetilan jalan kaula ben ajunan sehadir kesempatan mangken efek tabi ajunan Gusti Kanjeng Nabi kalaban syafaat sehingga kalaban syafaat kak dinto kaula ben ajunan tak nyeting dak kapanas saapai neraka muka manter sakak dinto badana amin Allahumma. Para Rabu sesangat batan kaula amul jaaki ada salah satu ungkapan dari peribahasa bahwa menjaga itu lebih sulit daripada memulai. Aja geh kak dinto lebih melarat daripada akabai para Rabu. Nah pak saus kaula benajunan aja geh ni ke lebih melarat. Kaula benajunan mempertahankan kak dinto lebih berat etempeng amolai. Atahajud ni kegempang. Saya melarat ni kesipak guna atahajud saben malam. Ngaji kak dinto saja orang kapi bisa. Seberat kak dinto sepak guna ngaji tak buam-buan. Akabin kak dinto prosesnya. Ni keruat para Rabu. Ki nangkin beda minta, ki nangkin lamar, ki nangkin rempukan pada sepona. Ki nangkin tengah tiata kok beda salah tengka. Nangkin tengah tiata kok kita akabin pas burung. Melarat akabin gak dinto. Tapi meskipun akabin gak dinto melarat. Beda selebih cung melaratan pole etempeng akabin. Eki gak dinto aja ke perkawinan pakun tak asa pesa sampai pesa kalaban mati. Ini kasih melarat. Lah justru secara faktual banyak kita melihat dan menyaksikan perkawinan gak dinto justru cuma ada ngetok segenteng sampun aku budi ini kesajian tak saya. Kan sini kan gi. Dan guna memperhatikan orang akabin ini kepada dua macam. Saya pertama dari ada rukun, dari ada seneng, dari ada nyaman, jen kebudih, jen tokar, pah biasa. Banda perkawinan gak dinto para Rabu, ki wal awal banyak perselisihan. Karena untuk menyocokkan karakter saya tak pada. Jadi adaptasi, kandeng laki bendeng bini ini kan tak pada. Kesukaan satunya belum tentu sama dengan kesukaan yang lain. Terkadang saya kecermeti bik situngah, neka eka leburi bik selain. Jadi untuk adaptasi, untuk menyocokkan ini terkadang ya awal terkadang banyak tokar, jen kebudi tokar, jen didik, terus mata akar tokar. Kita pe akabin ini kata ngukur bentokar karena ten gula mangkiro masyarakat orang beda terkadang lok tua tokar, lok tuman rami, lok tuman rebut, romoro itu semua telak beda. Ya beda yang laki bini ini kebenar ya tokar, aning pun tahun ngandung. Ya beda, macam tak ngukur bini kan. Tapi sejelas perkawinan itu apapun bentuknya saya paling melarat kak dinto para Rabu untuk menjaga perkawinan kak dinto untuk pakun genteng pakun saya akad yaki awal berdeban mangken sedua ikan tu ni. Mbian nang kantu lagi. Mbian ngale kaya mangken. Ana apa gula mibi secara aja, cak kursa segeni buat dia beban. Ika bola ajak pang tapang na boy gula ceramah ni. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Makanya bi ulama ni kayak coba kisah ni kah. La tahsulul mawaddah illa ba'dal wiqa. Wa la tahsulur rahmah illa ba'dat tawallud. Orang akabin gak dinto pada dua faktor. Apa boleh? Ini kaya buka kiba mulai ni kan. Ay kalak selarangan semudaan pubertan. Sekelangkong. Oi. Sekelangkong. Mun lang amog jeung arte ko ro tuliambu berarti sejarang. Baca dasar guling baru ongkel ero toron.
Ampun, mulia aku dah. Nah, tak ngerti. Oleh berapa hari? Oleh berapa bulan saya kabin? Oleh sebulan. Berapa? 6 bulan aja lah. Berarti Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin sesangat badan kaula mulja'aki. Sehingga dalam perkawinan nikah bi ulama ada mawaddah, ada rahmah, beda perasaan cinta, beda perasaan nisr. Nikah lain enggak? Antara cinta dan nisr nikah tak pada. Katsiran ma tata'allaqul mawaddatu bil askal. Perasaan cinta itu biasanya didasari dengan kondisi fisik. Ini ke cinta biasanya. Anapa saya laki emek libur ke si bini polan kuning, si bini polan retin. Kan sini kebiasaan lagi. Anapa emek libur ke si laki polan genteng, si laki polan pinter, umpama senikah. Jadi cinta itu biasanya kaitannya dengan masalah gak dinto. Makanya ujian-ujian pengantin baru, ujian terberat, nih kebiasaan ketika ring bini nih dalam kondisi hamil pertama kali, ketika ngandung dak adeng. Apa mak sedikah? Orang bini ketika ngandung, maka cepon ahli psikologi itu lagi naiknya perasaan cinta. Jadi ring bini pun tempo ngandung nih pak lebur kasih laki, pak nisar kasih laki. Selake pun tempo si bini ngandung dak adeng, nih pak turun cinta. Apa? Betul si bini, au benar. Bukan engki. Orang ini pun ngandung kan pak. Betul sebara pepena bere bibir telbi ada kan sini kemun ngandung. Kan engki bu. Ajalan pakai jadi. Bukan ubah mun ring ngandung. Pah pocat pote alhamdulillah. Iya mun pote bi beda aja bagi bibir pah pote kabir. Jadi banyak terjadi perceraian nikah pada Rabu. Nikah dalam fase-fase masa ketika ring bini ngandung dak ada ini setor kadang banyak gagal. Apa nabi mek nikah? Karena tidak sama antara perasaan saya alami bi orang bini ben saya alami orang laki. Ring bini ini kebiasaan mun teu ngandung kan pah akad tenget tok ke laki. Nggih kan? Selake kan bek malarat mun ngandung dong. Saya aja udah nama wah kok. Lah ketika lewat dari fase hamil melahirkan mungkin maka dari perasaan cinta ini ke pas auba ke perasaan nisr. Cepon ulama la tahsulur rahma illa ba'da tawallud. Orang nikah bekal lebur mun la apolong dengan laki bini nikah bekal umber perasaan cinta. Perasaan nisr kita sampurna, beda nisr yang tak sampurna. Bila perasaan nisr nikah sampurna, nisr nikah sampurna ketika ring laki ben ring bini nikah ampun andi anak niku pah itali kalaben anak niku pah jen nisr. Perasaan lebur jen ko orang pada Rabu. Jadi perasaan cinta itu semakin menyusut, perasaan cinta nikah sajen ko orang, keng perasaan nisr sajen santa. Makanya dalam kondisi melahirkan itu yang kadang-kadang bisa menyebabkan seorang laki-laki ampo pah arik lirikan ding bini lain. Waspadalah. Ngaku pak tersangka berarti ini. Udah iya aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya hadir ben Rabu nak kula benajunan kak kanto dalam rangka keng nyumpeng doa dek si kedua nih. Semoga si kedua nih ke Allah ibri perasaan cinta sesampurna pada Rabu. Semoga si kedua nih ke ibri perasaan nisr sesampurna. Amin. Sehingga perasaan nisr ben cinta naga dinto beni cuma perasaan saya baka ada tapi bisa maka ada pemikiran ben akal. Ketika perasaan saya yang kui maka banyak orang gak dinto akabin tak abit toro kadang ni keampun abesa atelak. Apa napa? Karena saya toro perasaan. King mun saya toro akal, king mun saya toro gak dinto rasional para Rabu.
Kuda benajunan akabin ring laki bini nih kemaki sampai kiamat mau nyari secocok tak kira bener yang cocok. Sebeda keng cocok kaki. Bener. Jadi umpama kuda benajunan pas atokar pas atelak. Pah abinya boleh nyari ring bini anyar. Oh tabu atelak nyari ring laki lain, nyari ring laki anyar. Kapan alaki boleh, kapan abini boleh yang kupah cocok kengki. Tak kira cocok. Kimun ki oleh 3 bulan maki kentok ngabunang ka. Mun la oleh 3 tahun itu mo cak beceng maki gepek enggak. Ongguan. Lapah telak si bini abini boleh nyari ring bini anyar. Yang ku cocok kah? Tak kira cocok para rabu. Telak pelan tak cocok. Nyari ring bini lain boleh. Tak cocok telak boleh. Pakemet satu kori telak kabi terok hilir kabin. Tak kira beda cocok karena inti na agabin kak din tolak karma polong bareng tak cocok. Maka paling penting dalam abini benih mas ada nyari cocok. Sani kecukan alake benih nyari sesuai kalaban. Panapa saya keterobi abak. Tapi bunga dalam akabin ketika kau leben ajunan bisa nerima korang pasangan. Selake bisa nerima ke korang nasi bini. Si bini bisa nerima ke korang nasi lake. Maka gak dinto bakal titik keluarga si insya Allah ngiba kesenangan ben kebungan ben ketentraman ateh semoga keemantan si kedua sareng Allah pada ticuduan saya pada sabar saya pada naremah saya pada ikhlas ketika beda kata cocokan ben kata sesuai arpan sehingga mun lebih sana narema antara situng ben lain nah bakal tetilan jalan jember langkeng perkawinan nah mulai dari dunia kantos dah ke akhirat amin Allahumma amin Allahumma. Mangkana dalam perkawinan ini kaca epon ulama yang perlu diperhatikan satu harus ta'aruf. Napa saya kocak ta'aruf? Perhatikan mantan. Napa ta'aruf nih kak? Ta'aruf nih kak kotu pada tokang antara selake ben si bini kotu patang ngerti. Jelas. Oke, kan beda terkadang orang bini depan leso pah tak ning tegu. Beda kan? Nah, banyak. Maka sampian beda terkadang orang bini ini kamu leso pah. Jadi, kau tuh pengerti. Jadi harus memahami karakter masing-masing. Beda sesunika. Ya si bini kau tuh pengerti ki. Ya mau malam Jumat aja lah soro boy. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah mengerti karakter ni para rabu. Karena ki cak dengan orang ni macam-macam. Kula benajunan ni ka, insya Allah setiap yang sudah mengalami keluarga ni ka ngerti kelaban kondisi bangsa ni ngerti. Tapi terkadang saya ngerti ni ka abid. Beda terkadang orang ni ka tanda panglo. Beda kan? Beda tak ning lopang lo sekali paham lintas sedekah. Maka mun empian ngerti je si bini ni kata anda lopang lo. Maka seten punten namun tempo na beda keleru cek beda enyak banyak ngoreng. Ki begalum kamar sedekah. Sambil pecet. Ada adam? Kini grupan bahaya nih kan. Mun si bini minta pecet banyak roy pecet disuntik kan. Allahumma sholli ala Muhammad. Lekan seni kelakar caran. Jadi gula benajunan harus mengerti karakter. Ada at-ta'aruf. Nomor 2, at-ta'awun. Napa ta'awun nih kah? Kau tu saling nolongin antara situng ben lain. Bada terkadang ring bini nih karepot ring bini leso. Selaki apa kun kok rokokan. Kan beda kan ki. Lata o tahu cek leso na ring bini, cek repot ring bini. Selaki arako, si bini arakora. Si bini abu kombo. Terkadang anak ang ni kada. Ni kebi apanggi selontar kampung. Kala-kala kada portar kampung. Cek kerja dan gerandana. Embuk selala arakora, selala abu kombo, selala aring kesan. Anak antar ke bapak ki selontar kampung sekali. Ni kan tak ngerti nyaman. Kanjing Nabi ni kena riwayat para rabu. Biasa ni kenolongi rajin amasa ni kebiasa. Nolongi rajin na ketika saya bersih kesan ni kebiasa. Punten tak mabot derajat ring laki gara-gara ni nolongi ring bini alako aring kesan ni kepunten tak mabot derajat. Meskipun di sebagian tempat terkadang ini kayak yang ketak saya. Jelas. Ya mun selake seruwet, mun selake selesoh si bini sinolongin. Sambian nolongi laki ini kata kudu nolongi alako. Mun selake lesoh lako na bere deteng de remah cara nolongi selake. Usahakan mun ring laki lesoh ini kesampian ngembek laki ini kejapah merengut. Biasa aki. Ya.
Cepah pasampungan deh serius. Beres kakek dia ya. Dari masa jualan tahu lek tak paju. Tina pasapur kak tak paju setia bola paju lekuk tak paju lekuk bola du malam. Pada tak malam tak paju du malam tak paju ya bola capok baru dia ya. Ya mundu malam bakun tak paju. Jadi usahakan nolongin ya kak, memberikan support. Reng laki nih kemaki banyak masalah nggak napa keng mun si bini sebenarnya beri ada tak beres bu. Ada tak beres. Reng laki ni kemakila alako tak lum oleh bese keng mun sampean tak nuntut reng laki ni tak kira ruwet tinggal kak magi tak paju cek lebih biasa dengan tekeng kak makana bah paju melolo biasa pada beneban poter masa yatta setok bede boleh mak dia pada tahu terasa ketika oleh gula ben sampean syukur ketika tak ada gula ben sampean sabar senika lekering laki mun de senika tinggi kak salah selake lah alako tak oleh mole dapat ke rumah si bini meredeng pagi kocak ring laki pepan tekai selala alako tak oleh pesegi kocak pepan tekai kok je kak tak lagi kaki je lambak polisi kedua saya minta kok keng burung ya kok ya makin kedua mun burung ku tadi siapa dia tak milo at-ta'aruf pada patang ngerti nomor 2 at-ta'awun kau tu patang nolongin saya ada sibuk tolongin, saya ada suruh tolongin, saya ada tak saya tolongin. Ini kebiasa. Karena si banyak ini ketor kadang karo keng selake ketika sakit si minta pecet ke si bini, mundeng bini minta pecet ke selake, tak pecet biasa. Bener. Jadi seakan-akan karo keng bini sokotu kaselake ini kasekotu Arabot sekotu mun si lake ke si bini. Punten dalam Islam kadi tak senika pada Rabu. Saya ada bisa tore nolongin. Saya ada seruat toreh situ nggak masabar. Saya ada sepegel situ ngalep nyelepin. Mun situ ngikir, itu ngeneng lagi di ngaki deh. Oke. Karena tor kadang ring bini nikah, cermetan nikah tak beres pun tak tega ikikiraki. Mun mereka ikikiraki kasabah beres biasa. Bade sisa nikah bu. Bade. Mun tak tega kikir tak beres. Pakun makai tedu tak lum ngedo, makai lengakan tak lum nyaman. Keng mun mereka caki, nikah pah kepikiran. Jadi mun si bini kikir, tikar sama lah niat antara kok niat ngaji lebih cakap pi kok. Lebah cak hulian sampean. Mun sampean macam tak nyaman fikir, maka sampean nikah ngalle ke madaja. Dupak ke madaja telepon di sini. Papan tak kayak orang ngajar ngocak kita mari pakai kik ngalle gerjul angkor bega. Gempang bi sampean mun telepon kikir nikah, bi sampean HP na angka sebab jauh nah. Tina kok rokok ande. Lihat setengah jam karena nolak sinyal tak normal gak pegak beli boleh apa gua? Tidak usah wedot. Bon, si nomor telok watta'afu. Napa at-ta'afu ni kah? Saya rasa salah situ ngapa patangnya porah. Mun si bini sesana tikal coba sebut lum kepikiran. Cak dengan makin dalam apa kun binin sampian. Nggih. Mun selake sekelero padi bi sibini tak usah pah teko. Pokoknya tora nekeng awas kuleku tak usah ngakui awas kuleku beni tetangga binin aja. Kan beda tor kadang salah keng senga awas kuleku. Ini berarti kan beni lagi bini mun sini mun pakai ngakui awas ki dendam mereka. Mun selake salah bi sibini keng manter ya. Manter kedi parlua. Derem sampean pan selake pegel sampean keng senga kedi parlua. Sesosa mun selake tak perlu kasampian. Mun pas selake perlu kata tangga de emak asampian. Maka kebele ke selake kak. Pok ongkor lah kasokan perlu je na apa aku kak. De iya yuk. Kuda sering beda apa eman gak diman. Reng lake ni karo situng. Mun beda eroma cek palapar. Cek pas sampai lapar reng lake. Reng lake ni kemun eroma lapar. Depak keluar jore seharian bu. Tangki kak. Keng mun eroma e pakenyang biimpian tinggal makela kok gerang ben nasi jagung. Keng mun e pakenyang i luar make yang kai tak kira ndak je kenyang. Makanya saya enggak matoro areng laki ini mun bede compok cek pas sampai minta angka aki bu. Nah se iya le angka aki. Ambui sampo lesoh ngantok. Ambui pokong pada selake. Kau boleh biar kau tidur nggak? Apa jangan nyedok tibi? Nah,
Nomor situng na pergi pula. Hilang lah. Kenapa? Ta'aruf. Nomor 2, ta'awun. Mbian cak jawab lagi nak. Nomor situng. Kenapa? Tarbilu. Oh, ta'aruf. Nomor 2, tak tawon. Oh, ta'awun. Nomor 3, cak cengeng jawab. Arah, macam menangis sampean. Nama nomor 3? Apa? Apa? Tak apa. Ya tak apal aja. Nomor situng ta'aruf. Napa suka ta'aruf kudu ngerti karakter abang sebong. Papaham, selake papaham karakter si bini kudu papaham karakter selake. Nomor 2, at-ta'awun, patang nolongin mun si bini atana, dikel nolongi ra-ra gedepor. Mun selake serepot nyuci sepeda si bini entar bunga mun senik-kenik. Nomor 3, at-ta'afu. Napa ta'afu ni kapatangnya porah salah kelupai salah cok pokok senga ya menter gula kujak senika pokok at-ta'afu saya rasa salah sepora ya tak sepora ada rem macam tak sepora pakun binin sambian tak sepora pakun lagi na sambian maka tidak boleh ketika salah sepora cung leke endeder. Nomor 4 si terakhir neka at-tasobur cung saberen cung je kajeun nggih. Sambian bede si tak cocok dari rajin. Kita kalau pas sapur juga aja. Benar memang kan. Cek lakar manusia ni kalau lakar bede cocok bede tak cocok. Sebaliknya selake bede tinggal selok cocok bede kan tak cocok. Kita kalau sapur. Ini benar memang. Ada boleh jadi. Mun 4 ni kayak kandi bi sambian. Nomor situng at-ta'aruf, at-ta'awun, at-ta'afu, wat-tasabur. InsyaAllah bakal titik keluarga sesae, titik keluarga sebunga, titik keluarga secemper, titik keluarga sesakinah, mawaddah warahmah. Amin. Allahumma. At-tasabur tidak boleh at-tasabur. Cungjak kajeun ketika beris tak cocok ampun pas sabar ya bener ajak lah kada ring cocok sebe deking cocok kaki. Engki dah bangki. Abo tak bisa ada ring lagi bini tak atokar buk. Ada saya tak atokar gabi ki aya atokar ben nyai. Habib atokar ben Syarifah keng cuman bida. Nah, Habib mun atokar ben Syarifah, kiai mun atokar ben nyai, ni kamun atokar iluar pamari ke dalam Roma. Ring cuko ni kamun atokar Roma apa hacer ring katanian. Pada yang samper telak. Campur ngucap anda iya bu. Dalam Islam ni kepada cara para rabu. Jadi ketika beda tak saya. Paku ada bunah Allah dalam Al-Quran. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wangjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Mon sampian deng lake. Mulai ko beter si bini macam ala benah. Macam beda tengka tak cocok ke. Paku bi Allah. Ero telak punten. Nomor situng pakon fa'izuhunna. Beli bener kiba ke dalam Roma. Cek belinya benyang goreng. Karena mundeng bini belinya benyang goreng ni kesalah tak atoro ike beci. Ceremet apa-apa. Orang muni belinya benyang goreng ni ke beni abri nasihat. Keng patodus aslin. Orang yang berbisik kepadamu. Dia sebenarnya ingin menasihatimu. Dan orang yang berbicara kepadamu di hadapan orang banyak. Dia bukan ingin memberitahumu tetapi ingin mempermalukanmu. Tetapi mun abri tahu. Cok nyak benyang ngoreng. Ki begelem kamar. Ki begeleng ngadi ngapah belai. Mersitung. Mun pakun barabu ibelai pakun jan sarah. Nomor 2. Wah juruhunna fil madaji. Cok kapolong tedung. Kok mali bener ke kakek. Pakun le tak toro. Kakek le tedung ilim kamar. Kok tedung ilang ker. Ana apa mi pah ero ape sa tedung. Mi tak langsung telak boy. Tako kedi kasta para ragu. Orang ni kecek pol lagi. Orang ni kemun tempo na pegel. Pikiran sadar, pikiran beres ni elang. Jelas. Jadi mun tempo na pegel selangkong saya jajak ngucap. Karena mun tempo na pegel ni ketor kadang ampuni benian kan den. Jadi coba pol lagi. Kakek telak belung bolo. Macam-macam telak belung bolo. Pan kedi celep apa sih ke? Maka Nabi syariat ketika beda pekil beda ceremet beda bener. Beda bener pakun. Pesa tedung. Selake tedung hilang ke si bini kamar. Teti mak le pada mikir. Cok saking ngedeki tengah malam pah ocen. Kan nyaman ngale ke dalam. Engki kan?
Si bini tiban kan lagi ada pikiran jupah ojen. Ada si bini pah ngupload status semakin malam. Sia-sia iko. Ibadah bener pakun. Tak ika bolong tedung pakun sajen sarah. Si nomor telok. Wadribuhunna. Oleh ring laki ni kanukul ring bini. Keng tak langkong. Maki oleh nukul ni kebeda aturan. Beda pahi popo olaran ruah. Beni pahi lagi osok pahi por malingan beni. Sahabat Ibnu Abbas ada ring laki nukul orang bini. Kak dinto para rabu. Syarat beda telok. Ni kedebuna Imam Ibnu Abbas. Sahabat Ibnu Abbas. Situng. Kolto kolak. Tak oleh rajaan dari siwak. Uning siwak kemudian. Siwak. Jadi kolto kolak tak oleh lebih raja dari siwak. Ni kedebuna sahabat Ibnu Abbas. Boleh laki-laki memukul seorang perempuan. Boleh. Tapi kalau syarat. Kolto kolak kutu pada ben siwak raja nah. Tak oleh lebih raja. Lebih kini tak apa-apa. Siwak yang biasa kebes ni kekas. Nomor 2. Seetokol kutu anggota kebaba ibatan. Bengkong kebaba. Tak oleh nukul bagian atas. Nukul betes, nukul sokok. Nikah. Dorbut tarbiyah. Nikah nukul adik-adik nikah. Benih kaya patiin nabi ni. Jadi makin oleh nukul. Kolto kolak kutu ni kini. Nomor 2 seetokol anggota bebana ibatan. Se nomor telok para rabu. Tokol la kotu gairu mubarrih kotu tak malampat. Oleh nukol kotu tokol ibun baba. Kol tokol la cek jeraja. Cek sampai malampat. Cek pas sampai mirah. Cek pas sampai beteng. Tokol cik didik. Makilah pada ben siwak. Kak pun pahi papiar gaje. Potong lagi betes. Ibun baba. Makin ini ibun cubu daki atas kamatan. Makin kebekarang manjangan gila. Jadi ada caranya. Nukol ni kebeda caranya. Oleh nukol. Mun pakun, ibadai pakun tahu ba. Tai ke bolong tedung pakun tahu ba. Etokol pakun. Maka senomor 4 gadin to para rabu. Maka nanti mengumpulkan 2 perwakilan dari pihak putra dan pihak putri. Iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Maka mun tak mangki jalan sengude pakun ni atau karto. Maka makin sengude cerok norok para rabu. Maka sesepo dekik sing ngurus, sepo pada sepona dekik si arem bukan dek rem masih nyaman dia. Le sini kemun pakun, sesepo pada sesepo pakun tak mangki jalan, mangki babali kalau apa? Apa itu? Hah? Buang? Coba buang dah ilam, embian setro edrem ah. Nilpun pun malam tu ke anu le. Pokok le mun terak kaca mun celeng bus mun melak padang imata mun metem beda iate. Cek ya kok tedung ah. Cek tedung rapo le kok terogi dengan kina suara nak kakek. Engkau ngantok kak. Tina lah tedung keng hapi na cek pati. Engkau mak lengi dinginnya benak kakek. Setro eker. Tak ada ilam bagi lebur setro ekor liya mo kapan deti bahero buang-buang. On, sempat ni ke manter ikengat lagi. Nomor 1 ta'aruf, nomor 2 ta'awun, nomor 3 ta'afu, nomor 4 dah ta'asopu. Ta'asopu dah ada mo. Tasobur, patang sabar hi. Mun si bini salah tahan jaga aja, mun selaki salah cung sabaran. Nggih. Mangkana sering kula mendepak setiap acara mantan, si mata karo 3 huruf. Nyari kertas kosong sabe ibang labeng kamera. Tulis 3 huruf nika. Ejim, ekap, ejim. Coba beri fathah, jakaja. Apa? Mpian sakabin sampai 30 tahun tak telak tak kroking nik kerahasiaan. Tak kero aja kan? Bodoh selain ada nyari secocok. Tak nemu cocok di mana mau cocok. Namun ki anyar lobby sepada rabu. Jadi karo keng situng carana at-tasabur patang sabar jaga aja. Maka mun jaga aja insyaallah bakal dadi keluarga sesae, dadi keluarga sesakinah, mawaddah warahmah. Moga mantar sakak dinto badan mantan si kedua. Amin Allahumma. Tulis eka merebik sambian
at-ta'aruf, at-ta'awun, at-ta'afu, at-tasabur. Kaya nga pokong montro saya, kudu patang ngerteh, kudu patang nolongin, kudu patang nyaporah, kudu patang sabar. Empat ni keteku, mun empat ni keteku insyaallah bakal dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Tidak ada yang sempurna. Satu aja para bu. Maki khulil yasin, no lihat tokar pada tokar. Pada bu, pada tokar derem macam lebihan ben gelas pondong tekatek. Keng kanjing Nabi ada bu senika. La yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqa radiya minha khuluqan akhar. Ketika beda salah dari salah situ ngareng laki benreng bini, cek panggempang pegel, cek panggempang cermet, cek panggempang beci. Salah sesitu ini ketempeng ben kebagusan senyak benyaat ini kamak leberes. Bini sampian salah sekalian. Cek kalau tiku salah, na tempeng ben beceng kan pakun benyaan beceng ben salah. Oke kan? Kula sering beri contoh setiap pengajian. Mun bedereng bini alaben ke selaki. Kan salah alaben. Cak dengan alaben. Alaben ini kan neraka apa tak neraka bu? Neraka kan? Alaben ini kan dosa raja. Keng ketika ring bini nikah. Alaben ke selaki. Cak cuma tikulaben nah. Coba penting ke laben bagus. Tak kira benyaan salah. Paling alaben sebulan sekalian. Sealati ni cak sehari berapa kali seelati ni. Kelampin seekomba aki. Rambing seereng kesin. Roma seetokuin. Reng laki nyaman tedung. Karomangi beberes masak dadi nase, reng laki kelampi nyaman ngangkui, reng laki tedung ceken nemu kopi, abeli nemu donat, sehingga jajan maksudnya elencak rohuk. Cimin para rabu, ada salah seorang sahabat namanya Abi Dzarrin Al-Ghifari. Abi Dzarrin Al-Ghifari ini kak dalam sebagian riwayat kak dinto andi rajih nak kak dinto noleh kikir. Rajin Abi Dzarrin Al-Ghifari nikah ampau kikiran. Mun Abi Dzarrin semalai jan sara. Salah tak ambu saja sa. Abi Dzarrin nikah bah enga. Jatang bini dia mun kok semalai pakun jan labun. Hari karo cara na minta tolong ke Sidina Umar. Ke Sidina Umar ni kan benih karo orang jak make setan takut ke Sidina Umar. Sidina Umar takut inna syaitana la yasluku maslaka Umar. Setan ni kata kira jalan istunglan jalan. Mun Sidina Umar ni kalebet ilan jalan. Mun setan dari barat, Sayyidina Umar dari timur. Senyimpang ni ke setan nah, panglauk kana Umar itu. Setan senyimpang, makanya kan bang kiai, ya tas bang ibri bacaan Umarul Faruq, ibri bacaan Umarul Faruq. Labeng mun ya di atas nani kebede bacaan Umarul Faruq, setan tak kira masuk libet bang labeng ni kan. Libet di mah, libet cendela di itu. Iya kan mun cendela tak ibuka melolo kan labeng saya buka melolo kan. Nak kan gini deui kan ibri Umarul Faruq loh. Anapa? Mak leta ganggu setan. Mun tak parja je bapak obe. Beri tulisan Khalil Yasin. Mun tak bi apsa peto anang ngombian. Jadi mun tro tak bi setan maca aki ayat kursi pas daina beri bacaan Umarul Faruq. Itu kore mun dina kana kene male tabi setan pah ngalak bong pote bong merah tapi pe sotu bon lente pe sabak yeting. Setan ne soro arojek. Bade sesenik kengki. Nemu di keterangan ngak jembian bu. Pah beng isotu beng merah beng pote capi ketomper. Paisa bek yeting. Lekian setan ne soro ganggu ketomper jembian. Nemu di mereng maturi. Ini pah lebede bu. Pah bede boleh. Mun bini dengan dung laki na tak oleh ko pakuan ni ko. Bede. Iya mun laki nampian na tekeng. Mun laki na nukangi. Tali depan rebut Jepang romana orang. Aja pamulai kada juga. Mun bini ngandung laki na ta oleh mate e olare ko. Bini kulit tempo ngandung, ngandung raja. Gulare ke sandep por roma anyar ngalle, pai lumari na cukup beda olar kabr. Kol sangat malam gula keluar nyare kaju. Patu ke pagben tetangke. Apa lil? Olar di depor. La cek mate olar. Kaki bulan bini ngandung. Mun bini ngandung laki na ta oleh mate e olar. E jawab bi gula. Iya cek pate olar aja. Mak lek engkok se pate bi olar aja. Ero den tek tangan nak rembi, tangan nak rembi aja tem reng. Reken tang bini apa janda ada ya. Apa keng ikan tiap sing ngocah aja parang kiki aku pengen abi gula cerem bedo. Mantan laki yang takut mi ngunceng riye kok. Mak ngunceng kok sampe. Ini kok ngoleh aja. Hah? Aja, seru ampon gule ya wis palampon.
Kok cangiro ampun. Hah? Ampun jak peleman. Ero tidung dina. Beda kancana kok saya. Angguan. Saya kemas. Ada rem kayu. Arceng. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin, abi tadi ini ke andi rajin tuka sedikit. Muni boleh saja tuka. Akhirnya zaman abi tadi ada mun karongkok sama ada pakun tak rambu. Keceng kepada ke Sidina Umar. Kan ke Sidina Umar setan ni katako. Apa nak boleh kalau tang bini kan senika maksudnya. Cek setan petako. Mun Sidina Umar sama ada pakun natoro tang bini. Berangkat abi tadi dek kata lima Sidina Umar. Dapat kata lima Sidina Umar. Tok. Assalamualaikum. Tak jawab. Eding kiding aki edelem ku tak Sayyidina Umar tempon iki kiri bini na. Tak jawab sekali Sayyidina Umar. Tak jawab sekali. Abi tarian wak nyelengseng beleman ka. Ing sabun abid pahit temu Sayyidina Umar pah ero panggil ke sahabat. Panggil Sayyidina Umar. Panggil. Boleh. Kaki dan nak gila. Bala ya Amirul Mukminin. Engki. Perlu apa? Rencana aku minta tolong. Minta tolong apa? Bini kikir tok. Mun karo kule si male jen sara cang kule minta tolong kasampian. Kan kasampian magi setan tako. Jadi tak langkong bela aki bini kule mak le atoro mun kasampian pasti ambu. Terus pikir burung si minta tolong kambian. Ada apa? Kambian kikiri bini na pada tak alabon ki. Jangan bidrin pola kule bon pana ke baik grup WA boy. Grup istiqomah, ikatan suami takut istri di rumah. Cia. Saya anu grup nak kaki sampo matako, yuk. Allahumma sholli ala Muhammad. Baku ada guna Sidina Umar. Perhatikan. Sidina Umar jawab senika. Ya Aba Dzarrin, hiya qad waladat auladi. Tang bini jua serembi tang anak senyak banyak jo. Sengandung jo tang bini, serembi jo tang bini. Engkau saya tak alaban je bini keng tako. Keng pulang tang bini dia antara cubang ben bagus sebanyakan bagus. Tang bini kan salah cuma situng alaban. Maka dia bikoi gini ngaki mak lemari pekila. Tina. Ya kalau keng alaban je tak sakit. Itu orang biko. Salah tang bini je alaban je aja salah. Keng bagus tang bini. Atana, aring kesan, arakora, abekombe. Kan sini ketang ibu. Coba ambian. Ambian ini mungkin ampu alaban ke lagi. Nanti salah jadi dengan alaban. Keng bagus sesampian. Rakora, bekombe, asapuan, aja geroma. Ngater anak ke sekolahan, ngandung, rembi, nyusue, ngandung pole, rembi pole, nyusue pole, pagi nyusue pole, kan nyusue pole jo, pas ki nyusue pole, kan nyusuen pole gitu. Salah na berempat, salah na situ ngalaban, bagus 15. Masa gara-gara salah situng kebagusan 15 nih kepah ada argana sama sekali. Bener? Maka ada kiding ngake. Salah na berapa? Ang salah na 15 kok. La haula wala quwata illa billah. Tapah salah na bini na 15. Apa saya pikir kakek? Salah na berapa? Situng. Bagus ya? Iya. Ini berapa salah na langsung 15 ko. Aba talang kong tako nokol lagi pahip kang ko. Nokol lang yan. Puntan. Billahi. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi, mun beda salah le, cak teku salah na tempeng ben bagus lagi. Bini na sampian tak kira banyakan salah, napa kun banyakan bener. Paham? Sebaliknya, mun lagi nampian sesalah, cek tiku salah na tok. Lek malah tempeng ben beceng, tak kira banyakan salah na ben kira, napa kun banyakan bagus. Mun gelem nempeng sene ke insyaallah bakal titi keluarga silangkeng. Amin Allahumma. Semoga titi jodohan saya tak asapisa. Titi jodohan mulai ditunyakan tos ke akhirat. Iparengin nak foto solihin solihat. Ben manter tulian di anak.
Lek mala menter benyaan ang pentahun menter rembi. Pen rembi menter kembara. Titi rembi 5 kali langsung 10 anang. Lo apa sepenting lahir gempang anang sehat. Tidak cak meredeng kaki mengko ke. Sakure itu akhirnya dia anak banyak le ke bah meredeng kangko. Aduh amin ya kok. Cang si bini tak nerok rembi kakek kok. Mantir lahir gempang lagi. Kor lahir gempang, lahir selamat, embung sehat, anang sehat. Tikel tak napa makin lahir banyak lagi. Ring lambak ku tak biasa. Tikel yang ku sepo. Berapa anang? Borala. Mun lambak je ada kabeh. Ku tak setia sekecil masuk kabeh. Sekecil masuk kabeh. Mun lambak je masuk kabeh. Baca ngembah. Berapa anang bah? Dulu sin dong. Oh, 4 lekor. Kita dah lambak kita melarat kak. Ada bidan, ada obat pendorong. Lambak ni kak, obat itu hui lambak ni. Kata mun mangken jangan takut rembi. Padahal mangken beda bidan, rumah bersalin, obat pendorong, buka etung, buka 2, buka telok. Lambak ibu kak tiba dari terus. Abang kan kerja ada di lambak ni biasa. Tikal kau lahir gempang ni gila. Lahir gempang lo apa kau lahir gempang? Ulah andik sepopo Banjarmasin ni kan lahir. Ni kalau ngandung lakar, tapi ni ke benikeng rembi lo kayak tabu ingat sing nekan hajat. Akhirnya gelem jeding pada Rabu nekan hajat. Kapan nacun pah keluar? Oke, pada pun keng gempang ngak jelek makin rembi telok le lo apa. Afrika ni ke pada rembi ni andi anak 46 kak. Dino tahu saat aduh biasa aja. Ini kedinobatkan wanita tersubur di dunia. 46, kula mikir mun sampai 46 je tak usah acen. Asim banget to. Asim kok langsung keluar. Ikelok gila. Si bini jenggang amin jeng kau. On daripada selamat teka hajat kafi. Sehadir si kita tepang kiben cuduna tertuli tepang kiben cuduna. Sela tepang kiben cuduna kita andi anak mentertuli andi anak. Sela andi anak menter tinak foto solihin ben solihat. Karena makin ini kebanyak fitnah iman gak dimantor itu aki nak foto hula benajunan. Musibah makin bu tak saya matura tak saya coba. Thank you. Nyon ke Allah terpada selamat pada Rabu. Amin. Terpada selamat. Makin ini betapa banyak kabar-kabar informasi terkait masalah berkaitan masalah yang laki bini ni kah. Makanya bener. Jawabun aku setekan jingin Nabi. Idza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfaddin. Orang ini kemudian akabin separuh agama nikah sempurna. Mik sempurna pada Rabu. Karena sedumur dua itunya ini kedua sebab situng urusan tabu, urusan tunya. Nomor 2, bebena tabu. Oh, ning bebena tabu. Lebu nebu. Bahaya. Makanya mulai agabin nikah sempurna pada Rabu. Makanya nyuon ke Allah daripada umat selamat kabeh tinggi. Makin nikah tak saya matura musibah, tak saya luar pada Rabu. Kalau kita lihat saudara kita yang kena musibah, saya Aceh, saya Sumatera, dan gula apa yang ngaki, untuk pak kegula macam tak mampu pada Rabu. Ya Allah, cak dengan Roma pahipa tade kak, langsung tade kemudian maroma, langsung tade benda sepeda, nasa Roma tade sekali. Jadi gula benajunan kak dinto nolong nak kasa tak bisa tu itu aki keluarga gula benajunan. Malam biahtamma bi amril muslimin falaysa minna pun kanjeng Nabi. Saya orang saya tak norok susah kalau ben musibah, saya tepak ketretan gula benajunan pada Islam mah. Ini kata ya ke umat Nabi Muhammad. Artinya tikel, saya bisa bantu kalau ben donasi kalau ben obeng ya toreh. Saya bisa bentuk kalau ben tenaga bisa intar kak saya toreh. Keng gula benajunan saya tak bisa toreh tu aki. Semua ketretan gula benajunan saya terpeni musibah. Bagian selesai teman terepatik ya derajat Nabi Allah. Karena tretan gula benajunan saya terpeni musibah ini kejelas syahid kapi kasa. Syahid kapi pada Rabu, syahid kapi. Syahid fil akhirah. Keluarga saya tinggal menter sabar. Bentunya tunyana, saya ampun ekalanyuk bi aing, tunyana saya tak ada. Semua keesarang Allah ikan te ekalaban kempang, kalaban lekas, kalaban lebih banyak. Ala hadihin niyah, wa likulli niyatin salihah, wa ila jami'i ma nawayna min niyatin salihatin ala anna Allah ayyagdiyalana min hawaijid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Segak ditok si bisa berdepak dan gula bulan terbentur bektoh beng tetabeng. Betul ireng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif bainal arusain baina Ustadz Muhib wa zawjatihi Ustadz Malah. Allahumma alif bainahuma kama allafta baina sayyidina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama allafta baina sayyidina Yusuf wa Zulaikha wa alif bainahuma kama allafta baina sayyidina Ibrahim wa Sara وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا محمد وخديجة الكبرى وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا علي كرم الله وجهه وفاطمة الزهراء وارزقهما أولادا مباركين وارزقهما أولادا صالحين وارزقهما رزقا حلالا واسعا مباركا كثيرا بغير تعب ولا مشقة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا foto Mustafa kantum ya Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.